5 Libjani lesti li jiġdu jagħtu t-testimonjanza tagħhom dwar flejjes illi ntalbu minn uffiċjal f'Kastilja sabiex tinħarġilhom il-viża. Hekk intqal dalgħodu fil-qorti fejn ġie ppreżentat dossier minn Ivan Grek Mintov illi jikxef dak illi sejjaħ bħala racket illi kienet għaddejja f'Kastilja. Il-każ huwa dwar allegazzjonijiet serji ta' frodi minn Kastilja sabiex jinħarġu viżas lil persuni Libjani bid-dokument preżentati allega li sar bejħ illegali ta' numru kbir ta' viżas mill-Konsolat Malti fi Tripli u li nħarġu mill-uffiċjal tal-Uffiċċju tal-Prim Ministru Neville Gafa li hu nkarigat fil-ħruġ tal-viżas mediċi umanitarji. Skont dak li ġie ppreżentat fil-qorti hemm allegat li dan il-każ ta' frodi involvi sa 88,000 viża, skema li tfisser dħul ta' miljuni ta' euro fi frodi u permess biex persuna tmur minn pajjiż għal ieħor fl-Unjoni Ewropea minn Malta. Yes, Neville Gafa, yes. So, And this man, I meet him twice time. And after that, one time I'm in Malta, and that time I'm in the Malta, and I go to his office with Mr. Khalid. In that time we have 22 person urgent. We need to send him in Malta to get the treatment. And we talk about with him, and he say he is need 175. Is need one. Blarbi. 1,750,000, yes. Euro, 1,750,000 euro. Euro to send a plane? Yeah. Yes. It's the tuition fee for the 22 person. For 22 persons, he asked you for 1.7 million euro. 1,750,000. Id-dossier jindika illi nħarġu wkoll viżas mediċi bi ħlas meta dan suppost ikun b'xejn għal skopijiet umanitarji. Issa hemm 5 Libjani li lesti jagħtu x-xhieda tagħhom quddiem il-qorti minkejja s'issa għadu ma sar l-ebda kuntatt magħhom min-naħa tal-Pulizija u minkejja li diġà saru talbiet. Il-5 Libjani huma Serrax Essa, Ali Gamati, Ayman Al-Zintani, Osama Mohammed Zaidi u Ali Al-Goll. F'konversazzjoni minnhom li transkrizzjoni tagħha tresqet bħala evidenza, wieħed mix-xhieda qal li Neville Gafa talab oħa mal-1.5 miljun euro tal-ħareġ 22 viża. Dan fil-waqt li xhud ieħor allega li Neville Gafa rċieva 3 miljuni fil-kont bankarju tiegħu u wara talab għal 3,500 euro għal kull viża. Aktar tard Gafa raħħas il-prezz ta' dawn tal-aħħar għal 3,000 euro.